Ciagia ni untouchable. Matongoretio ni Oscar Sudi. Na etagwo ni andu akuria kwao engineer. Nginya MP wake amwitaga engineer. Na ti engineer guthoma, ni engineer gubanga wira. Na nigetha ngunie mundu uyu akorwo he is just a deputy president of Mathira togo jamba enda kugai. Ndangiri na uhoti wa kwira wewe Oscar Sudi. Baki kwako. Onako ni amucokeirie. Governors amwe akuria gicigo ni tuonete magiuka kuria kia Rift Valley. Magiuka king'ang'a-ine makiera we Oscar Sudi heshimu Rigiji. Tado ihe no imwe iria tu igicagi. No ginya sigerie kuonania atiriri ni cianeneha. Na ndenda kwita anake aya itu ai uteti mu Rift Valley mara igwe no rugari marikane kwa Peter Kenneth tugaga no atwiki no gatuka the senior most next succession umuthi na njiro kama giti gia president ndigwiciria no yakura yengi gia DMC yengi kama kuria the same case to Akino JM kamodoni ma yokuo kuria kone ukoretwo na ateti me onaga niyo mekuo ntu na Isaac Ruto anwa governorship de maririkania tiriri politics ni horwa wifanga na ni jitikitie na ni onake ni oi he has the muscle politically and economically tado haya na kitu kireto economically tado no korwo we ugi no nduri na besha a good iterary a very direct question. Does the mountain miss former president Uhuru Kenyatta Ghana? Yes, the mountain misses him because he's also our father. Good. No wa ogoretie miaka 10